kan akui leader se kana no koi khang da bana amana highway imagi lup na tori si mukoi mani mathoi chak na torpuni chumi yambu sujata aigi ichanni CSU ta khoi myam akoi lon khoi chamini mak mamiyo yama Delhi chapata government of India na mapu house arrest tawdana phane koina mapu thammi adui tamakta government of India da ai samak particularly aina ngang se tarang muda Delhi da khangde tabam su thokte ai mi chamaga nipuni thoi crore manung da ai mi na ngang muda kastani ngai tabam thokte aduga IB gi record ta de aina ngang hi pru to loina leram gani madam di aina prime minister and home minister na ngachei kaidunga to da igi chen manipur di chakhibu dubu na koina manipur Delhi government na koina mapu house arrest ta thambiri karigino man nomai paira AK-47 paira kana hatkani ma chakri bano makkar mai anti social elements no makkar bharat ki birudhi de man thabak tawgrege karigi tamak to na man mase tha mase procedure am leiye IB gi report am lei state intelligence report am lei makoi ani sena tha bane makoi amai group ani sena tharaga sujata bu house arrest hon mani ada pham Delhi mi na kana khangadorino akoi sigegi origination na koi sigi tawbani ma ka se lepak thogai bani ma ka se adu haibe se Manipur sarkar amadi government of India representative play riba IB and subsidiary intelligence bureau and special bureau na koi myam se tabham thoi since not at all terrorists aduga terrorist group mayam punumukati na koina khar kum thokpa Delhi the mayam punum India government bu say can a member of parliament sometimes somebody brings out the issue prime minister bu human prime minister haine why not that kind of MP that why not you suspend government of India aduga sujata na challaga mana the meeting jawruge haine Delhi chacha badde why you have why you have kept the so many days under the house arrest? Is it justified? Nakoi house the prime minister is a non-biological prime minister. Have you chumbrane? Mina nupi ama maka pambado mana luhongjare nang ipunsi kain wata ide lepak kathokani haidan masana moni janajin tokcho batu some parties from the INDIA you squarely blame him. He is a non-biological. Macha pokpangam the mapa haigumba asu wahisu haibada such kind of a third class, such kind of a unworthy language you have spoken in the parliament and even in the papers. Adu matakta the government of India, why you have not taken any adequate action on these people? Is it because they are MPs? Is it because they are Rajya Sabha MP? Or is it because that they don't they are not within the ambit, they are not within the purview of the Bharat Nyaya Sanghita? Adu karigi tamakta sujata gumanupi mabu Delhi the par house arrest on thambili. It is unjustified. That's why Bharat Sarkar, we don't like you. You frame the two rules. One for the big people, one for the poor people like us. You frame the Bharat Nyaya Sanghita two rules. So this Bharat Nyaya Sanghita sometimes we don't regard and we don't believe because you don't apply and you don't put your hat. Aduna sujata koi group na mukoi mayam changna hairi bese mathoi chak na hairak pani kada wo masina mapung phabang ngangmani ngamoy aduna masina loan order khadi thokada wadoi mali ai masi request appeal tawjage ima even ichan icha singman pubire punamam masi kitang khandaraga tobi with phagadra akoi se popular ministry pami popular ministry se kan akoi na thagallaga akoi khong se mone thang jandhat piram se masi somthing khane bisina kedogia Prime Minister Modi ga Amit Shah ga government of India na laga no chief minister se no siga pi de ja de na tre no je to holo na hai de hai ramoi de na ko chief minister mukhan me se akoi min thugai bani akoi min manghan bani akoi min thaje de maram di loina chief minister tan ma puna munena mudgi 60 MLAs lone chief minister oining turn by turn rotation nine to holo di phagedamni handi matang na to holi puna makse mase President haji ke caretaker government the tainabam leiten khalli government of India the tainabam leiten khalli mas akoi mina laisha khurak ki ina laisha bangaktani aduni ima ibe nisha kun numitani gi manungda lengak shembang ngamdrabadi miyam marakti luching ba khallagani mas adun khanbado
तौबदे अपन दे पिजरो अद कनादनो कोन खनगदोरी से अद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट तौदर तौरोइदरा हजि पीआर से लेरिंगे तंजादा अद तोहनबद मेन कोस्ट अदोम से खंगी ऐसे खंगी अद मरक त खुरक की इन लाई सारगा अखोन इसागी इसाई खोंग से थांगने जनजन बनी अदु तौत पीआर लाखपने आई तरफ तदे पीआर लाखपसे आई हराउजी मरमदि कनाना पीआर पुरक के कोई मीन पुरक नत्रो मीन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है नो फॉर्म तो नो ना पाम बदो नो तो कैरक लेरमी संबित पत्र लागत कैरक थेमजन हाई मकोन हाई पुर नो ऐसे ओइगनी अदोम से ओइगनी मासो ओइगनी चीफ मिनिस्टर अदुर कनादा पीरु हाई ngамदर पीआर पुरकपनी अदो इमाई बेनि चनिचा सिना तविदि पुनम अफब ngakतनि लौजी अदुबो मतंग मतंग ले सिगुम यमने लुबो मतंग द अचुब लॉ एंड ऑर्डर जी पीआर गे रूल लिना खतंग दि खंदबिबा फै पीआर गे रूल ददी अखोई गे पॉपुलर मिनिस्ट्री लेतबनिना लॉ एंड ऑर्डर मकोइना पाइबनिना मोइने तौनिंग मत तौर पुतंजाद अदोम पुल्लगा खोलगा तौरगा पुदे जेल थमद अखोई मित्ते पीतागनी अखोई नुंगाइजरोय अखोई हाइबद ताबिरोय अदुना अशुम अकाइब कयाम अशोइब कयाम लाकपत जद अखोई थेंगनबद अखोई वा कनाम त लोबिरोय भारत सरकार ना और मोने तौनिंग बत पीआर मन मोने तौगिगनी अदुल मसे अखोई गे अशोइब असोन कयाम लाकनी असिपुनम ओइ जेट जेंबिरगा इमाई बेन गे लुपुन मन करी तौर फगदगे हाइदो खनबिउ हाइबे समतंग आई अपील तौजगे।